ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas na pauluan. Probinsya na, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, anya ka di manan di pagrurudam tanakarupanget ka. Masarak ngamin karagiti babae, bro. Apay manan, adda ngamin ken kati amin, negosyo, kinabaknang ken posisyon. Isu akamatan da ka dagiti babae. Di ka katagyaman, bro. Kasuron ko ida, tatila ang kwartak ti kayat da. Saan da na pudno kanyak? Lalakiro da. No adda dua, wano talo anang aramid. Saan nga amin, bro? Agpapada da anang loko kanyak. Nakitak anak i-date iti sabali manan di kaayan ayat ko. Kaasi ka, mate. Saan kamat ngamin anata akas kanyak? Agora ka man. Ah. Sa dinugayam itati ayan ti kontratam, gayem ko nga inhinyero. Iti may nga ili ijay probinsya, bro. Adda kontratak apasdag. Madipod nagturpos ka iti senyor hay. Di ka makapagtuloyin iti kolehiyo balasang ka. Anya nga rod ngay, nanang. Awan mat ngamin pagadal ko iti kolehiyo. Iso nga rod ang nalagip ko ti aglako-lako laangan. Ay, sika pa yan timang papaadal iti kabsat mo iti high school. Iso nga rod nga ikagumaak ti aglako iti agduduma akan kanan. Tapno adda maitid ko nga allowance na ang mapanagadal, nanang. Ay, paglakit din, taada ka akaduak para la ako. Kadagiti na iluto tapang merienda. Imbaglaangan taadda madama nga aramidan da apasdak iti asidag. Kat dagiti trabahador iti construction ti adu nga aggatang. Kadagiti isursur mo. Adda babayadan mo iti pagadalan, nanang. Adda ka di pagbayad ko. Nakabayad at ti daduma akakaadalak. Ay adamat na itad ni manang mo at Cherry, idinalpas na nga insursur ti inluto mi aban hanak yaw anak. Kat adda nga rod maitid yun, nanang. Alam dyan duma. Diyay mabate, kat igatang mi manan iti iluto mi nga isursur mi ka ni manang mo. Imbaglakit di ta nasingpat ni manang. Nalaing nga gisursur iti naluto yo apang merienda. Ay wan, balasang ko. Isusun na pi man ti bigaw ang nakargaan iti makan, kat mapan na isursur. Si Kamat Gayam, insan Imelda. Naimbagpay kan ka. Taagad-adal ka ija syudad. Diyak namin kayat nga agnanayonak dito'y lugar tayo. Ha? Anya ko matidakas na ti agyan dito'y lugar tayo, insan. Kat no nagbasit nga ili dito'y lugar tayo. Awan dudurasan na. Awan pa'y mall dito'y akas ti jay syudad. Addan tumat siguro. Addadakkel apasdag ka maar-arami di ta asidag. Mall sa kano? Mall? Diferensya latta dito ikin ijay syudad. Awan pa'y universidad dito Mapan ijay syudad dagiti agtuloy iti kolehyo. Sayang, tadi ka mat makadapaw ijay syudad. Wen nga rod, insan. Ngam, addan to siguro idadapaw kuntumot ijay syudad. Sa anak mo't siguro nga agnanayon diti probinsya. Si Mangpet ka mo gaya mo na naggapo ijay syudad. Awan nga minan allowance ko nanang. Sa maysa, agbayad akon iti upa iti kwarto a paggiganak. Ay, dayta itamanan ti parikot. Ay, tapos man gaya mo ni tabulan. Panagbabayad manen iti abang. Ala, mangiremedyo akmanan iti pagbayad mo iti abang mo. Pangiremedyo anyo ngay nanang? Padasag ti mapan mangibagakan ni Kabagis Lucia. Pangalaan ko mamat ngay ni Auntie Lucia. Awan magtrabaho na? Kanayon nga aglako ni Cherry iti kankanen ijay maar-aramid apasdek. Bareng nakaurnong da. Ay, no siya, jak lakit di kaya ti mapan aglako iti kankanan di ta kalsada. Never. Nababa a klase ti trabaho. Nakapasyar kamot dito'y balay, manang. Ay na, kasapulan jay ka anakam ti pagbayad na iti abang na iti kwarto nga abangan na. Ay, agpautang ka man pa iti kwartayo.
Ay, naranaamot a pinagbayad ni Lili ti matrikula na ti kwartami kabages. Ay, jay daduman Ited mo, takasapulan jay kaanakam, kabages. Jay nabate, kat igatang mi iti iluto mi manen nga ilako mi kabages. Awan mo't sa bali a pangalaan mi. Ay, isun ati ipautang mo, tabayadak tumutlaeng. Ay, di pa'y kat awanan ti ilako mi kabages. Saan kami ka din nga aglako, aging gaadi mo mabayadan? Kat, anyangay nga rod, masapul ko nga rod. Ay, pasensya kan kabages. Gamiin ka mang kita iti sa bali a pagutangam. Kasapulan nga aglako kami, taawan sa bali a pangalaan may iti usarin may. Adamat lang ka din na utang nyo kani Auntie Lucia, nanang? Ay, saan nga ron nga agpautang jay sinalbag? Pinagmatrikula ka no ni Lele. Kunak nga ipautang na tipuunan da. Di namot kayat. Anya nga rudan nga iti pagbayad ko? Ay, inak mang kita iti sabali a pangiremedyoak. Ay, numakaturpos ka lang kat isuda ti agkasapulan. Ay, jakmet idatulungan. Uray agpakpakaasida. Masigurado ka may mayak tumatlaang tibiyag ko ng dayjay at cherry. Agad adalak, idin to tayo sukat saan? Ay, lakit day. Agam saan mo paya pakpakitaan ida iti maday. Tamang ano danto kasapulan tapay kadakwada. Amin ka di nakirelasyon ken ka, kat insukat da ka, bro. Siyak ni nangisina ka na kwa na. Tanaduk talak nga aramatan daklaeng, bro. Kasano ko mati panangaramat dakin ka ako nam? Dumawat da di kwarta. Inton kwan, makitak ina sa balit ti kadit da. Kaslar aramatan dakla nga pagbagasan. Sos, panangloko nga rod ti kasta nga aramid da, bro. Tinasayaat, mangaram ka manan iti sa bali. Saanan, bro? Jak siguro makasarak iti babae anapod no. Tilang kinabaknang ko ti almananda. At dantolat ta, bro. Nangruna no taga-probinsya. Ado ti probinsya na anaumaken na takneng. Taga-probinsya ko nam? Wen. Ado tinapinta sa probinsya na, bro. Saan kanto magbabawi? Agsubli ako ni Jay syudad, nanang. Adan tumanan klasik inton Lunes. Agawid ak tumanan inton maibos ti allowance ko. Sige ay anak ko. Ay, imbaglakit di Tada na utang ko kani Maridista. Kaano kayo nga agbayad iti nautang yun, nanang? Ay, inton mabalinan nga ila ko, tay imo lami kani tatang mo. Iso saan da ka pinautangan ni Auntie Lucia? Ta saan da makalako no saan kayo pa ya makabayad? Ay, siguro Day tamot ti kunana. Awan kanu ti igatang da iti iluto da, nga ila ko da. Agduduma samat ako nayo tilot-luto da. Ay, kompormiditan ati madalapos da agatangan sa da iluto. Ni Cherry ti masabat ko. Nakaysusun iti bigaw. Yak! Insan, agsubli ka kadimanan iti syudad. Wan tay nakituloy ti panagadal ko. Imbagman, tadi ka mabain nga agisusuon iti bigao nga agisursur. Naimimbagan ti kastoy, ngam ti mapanakit din makipalpalama. Agpalama? Una yan. Agam na siya, jaklakit di kaya ti kasta trabaho. Nakasusuon nga glaklako. Yak! Panagkunak, awan matdakas na iti kastoy at trabaho. Jak manamukan ka. Alang arudan. Inka isursor day talakom. Tay nakmat ija ayan ti pagluganak nga agpasyudad. Sige, insan. Uray ka na yun nga gisursurso. Napu daw latamat ti loka. Siyak nga day dyan syudad kat nangisit Nangisit tumat nga ni tatang ko. Amam ka diti kanayon nga umay aglako iti kanan ditoy? Wen sir, nasingpot a babae dayjay. Balot inana. Ken addamay sa akabsat na nga agad adal iti high school. Nakaturpos ka di iti high school da babae? Awan pagadal na, isuasan na nagtuloy iti kolehiyo, boss. Kapidwak. Bilibak mo titik hinaanos ng aglako. Balasan. Kan napintas may mat.
manutikas kan ko na. Agpay suday ta ko na, boss. Ado ti agrayo kan kwa na. Ngam awan ti ammo kasi nung batan na. Adaman isingasing ko kan ka, bro. Babae ni ti dayto nga aramidam. Makasarak ka iti babae anapudno kan ka. Anya? Apay ko mati babae. Tapno adamanan mang pasakit kan mangloko kanya. Saan, bro? Ket babae ni ti dayto anapanunot ko. Makasarak ka iti nasingpet kan saan arupat kwarta a babae. Kasano ko maasaan na rupat kwarta? Agpapada da amin? Kastoy na ay. Agpamarang ka saan abak nang. Agdisguise ka. Anya? Parigatok ket din ti bagbagay, gapo ka na kita babae. Never. Saan mo akabaalan ti agbiag akas marigrigat? Iso asaan mo akayat apadasan ti bagbagak, ha? Nambarak ko mga pamarang nga marigrigat, gapulaan ka na kita babae. Salbag na kiti. Anya man ang tilakom kapid. Mabisinak, tanagkapiak lang amin itay bigat. Apay ngamin akapilaeng, kat nadagsen ti trabaho dito ay kapid. Amok ngamin nga umay kaaglako. Ay, ikanak, noon niya day talakom. Pamadpad itibisin ko. Puto tilakok. Sige, taikan ka. Nayunak. Pasurutak iti libre, takaasi kamat, kapid. Agyaman aklaunay kan ka, kapid. Ado pa'y matisan mo nalako. Nasapa pa'y mat. Mapanak pa'y dita bangir nga ayan dagiti kakaduam at trabahador. Ado da pa'y mat dita. Trabahador matgayam ni Manong James, di tamar aramin apasdak, Manang. Wen, ading ko. Nasing pati engineer day ta apasdak. Taado ti nala na at trabahador at taga ditoy. Tapno makatulong kadagiti awanan trabaho. No, lalaki ka kuma. Amang ano, nagtrabaho ka mat-ichay. Siguro. Angam, saan? Tababae akmat. Awan mo't ti babae ijay at trabahador. Manang, nakita kong ti engineer da ijay. Danga na tinasingpat. Nakitak matan. Raumak ti panangala na kadagiti taga ditoy at trabahador. Uray, laborer laeng. Dakal atulong ka dagiti taga dito ay nga awan ng trabaho. Manang. Adda ka man gaya man iti syudad, bro. Kunak no adda ka pa iti probinsya nga ayan ti project mo. Kanayon ak ngagpasyudad, bro. Tama nagiliwak ngamin iti pamilyak. Sayang, ta sa anak amaaddan iti pamilya. Apay kit din na saan, bro? No manugot ka iti bagbagak, makasarak ka iti babae anasaya at tugan ka. Tapno anya? Tapno maadaan ka mat iti pamilya. Di mo kadigayat nga addan tumang tawid iti negosyo apag banbanugam? Huwag paisa. Asinon to timang tawid. Iso nga umanugot ka iti ibagbagak, bro. Damag ko nga ado tinapingat nga agdat-daton ken ka anak ko. Adda nga agpaiso, nanang. Ngam, awan pa'y planok maipapan iti day tabanag. Numabalin, agadalak ko ma. Angam, awan mo't pagadal ko. Sayang nga agpaiso ti kinasaririt mo. Nalalaing ka pa'y ngam ni kasinsin mo nga Imelda. Iso asa anak pa'y atumapog kan ayat, nanang. Makauray day ta. Sapay ko mata sa anak ama in love ako nada. Huwag matkit day anak ko. Saan ka maibusan iti lalaki? Ado dita ti lalaki. May mayat matlaang no natanang maipapan kan ayat. Ngam ti agapura, nanang. O anya, bro. Mayat ka kadi iti sing-singasing ko. Nga niya, bro. Mangdutok ka iti mapyar amang imanihar iti negosyo. Jay amum, adi na baybayan. Ket, no addan madutukak, kasano? Sumurot ka kanya kaya probinsya. Ket agpamarang ka at trabahador ko. Kaya't maasawan, umayak agpala iti construction site. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador, bro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay ti para iyawat iti hollow blocks kadag iti agas asintada, kasta kaday. Ket una, amumat kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan,
Tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingpat kan nagagat ni Cherry nga aglaklako iti kankanan. Baknang mat, a negosyante ni Edward, ngam kagura na dagiti babae, gaputa kunana, alinuko da kano, tatila ang kinabaknang na, ti kinayat da kankwana. Insingasing ni Arthur agayem na, nga agpamarang amarigrigat, tapno makasarak iti babae anapudno kankwana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador yebro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay, ti para iyawat iti hollow blocks, kanag iti agas asintada, kasta kaday. Amumot kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko? Tapno di mo ko naakabutan ko at trabahuan ti trabaho na iti marigrigan. Awatag ti karit mo. Ngam na awan makitak amay karikan na pudno a babae. Panawan ka. Ay sos, nula ko mamakitam ti kursunadak a babae a paraken ka, ay na, jakla mo asawan. Anyaya ti galad day ta a babae. Masiguradom ka de, akayat ko no kas pangarigan. Narigat lang tagsasa bro. Ngam na saysaya at no si ka mismo ti makakita. Anya day tayo susuon mo anak kalaba, manang. Adda nakita ka nagpuros iti mais di tadaya. Ginatang ko, ta iso ti inlingtak nga ilako. Ay, naimas day ta. Nalaglagan pa ti trabaho na, ta iling tamlaang. Ti suman, kat mabaybayag, tagbalkot ka pa'y. Wen nga rod, iso nga imbes adikat ko matigatangak. Idi nakitak day ti amais, ison ati ginatang ko. Imbag ata naranaam day ta ang mais, manang. Nagordarak pa'y nga ikandak tumanen inton bigat. May mayat, takapuros. Nasamit pa'y. Ginabayagan na puros, kat natamna yun. Nalipatak gayam nga imbagakan ka. Adagiti daan ti aramatem, wano alaem akawas mo iya probinsya apapananta. Anya? Pati kotsem, saan mo nga itugot? Ti kotsek ti pagluganan ta. At dayamat laborer a di kotse. Wenen, boss. Tungpalag ti imbagam. Kasta, agtungpal ka iti amin nga ibagak. Tapno saan ka mabuking. Nagrigat lakit din tagbiro kiti napudno a babae. Manjaksan. Tapno itod mo laangan ka iti saan mo akab kabagyan ti kinabaknang mo? Kas nang agpaiso no lakayak ton. Oh, apa yan napaulimak ka? Mayat ka kadimat lang iti ibagbagak. Wenlatan, boss. Oh, adda ka barbaro akadwa tayo dito eh. Inalaklatan, takaasimat. Awan trabaho na. Unlatan sir. Narigat ti awan trabaho na. Iso akin asyak kat inalakon dito eh. Awan gayam. Edward tinaga na. Siyakmat ni James, kabsat. Inala na kami mat ni boss. Gaputa, awan pang trabahuan mi. Narigat sa dati a trabaho. Ang anusan latan tapno adama ko na a trabaho, kabsat. Amang nusan ka lang anarwam. Kabayatang agbayag ka. Saan ton anarigat? Gumatang kayo ni ti suman. Naimas ti timpla na daytoy asuman. Da kami amis mo tinang luto. Kapid, hig mo ditoy. Gumatang kami kan Edward. Kabarbaro akadwa mi a trabador. Ay, mabit lang kapid. Ado pa'y mat. Lakwak pa'y dagito'y adda dito'y. Kita mga numaibusan kami kan Edward. Di ka madanagan, kapid. Ado pa'y tilakok. Dito'y tiim mo na ngay mayak. Diyay to mabati, ti inak isursor. Kasta ka de. Amangan ko nak, maibusan kami. Sapay na imas day tasuman. Addaytan, kapid. O sige,
Mangalakan iti kukwayo iti kadwam ako nam. Siya pa'y laang timang bayad. Takas-kastrak da ito kadwami. Kasta ka di? Ay, kaasimot nga rod no saan pa'y anagsweldo. Ilibrem nga rod, ta kaasimot. Mangan Edward. Naimas ti suman aluto ti kapidwak. Inlibre nak mo to ni Tisoman, bro. Kasusweldo mi ngamin idi kalman. Linawas nga itad ni boss ti sweldo tayo dito eh. May mas Tisoman ala ko na. Kapidmam kanina niya nagpinta sa balasang. Kapidmat ngamin ti awag yo. Wan bro. Nasingpat day di kapidwak. Imbag ta kayat na ti aglako kat balasang. Idi nagturpos iti senior high. Saan na nakapagkolehiyo. Naglakon iti kankanan. Ngay lutluto da iti inana. Oh, anya ngay bro. Kaba alam ka di pa iti agtrabaho akas construction worker? Wala di mo mapampanunot. Kanayon ka di nga umay aglako iti kankanan, diyan naglako itay. Naimbag man ta di mo kagura da di abalasang. Ay sos, no awan ko maasawak ay kit arambag da di. Manmano ti balasang ama kaiturid nga agisursur iti lako akan kanan. Itaman pa nga dari na mo a babae bro. Simple a babae. Sayang, tasaan na nagtuloy ti kolehyo. Mabalin na nga ituloy no kayat na. Ta nakaturpos mo't iti senior high. Mabit lang mo't yung pat-atawan na panagadal na, no kayat na. At dapay universidad ang mga i-offer iti trisem. Talulaang atawin, ket malpasan. Umay ka di manan aglako ita, jay kapidwam iti kankanan. Ha? Nalabit. Nulakat nagluto da iti inana. Umay lakid di aglako manan. Naimas di suman ngayon lako na di kalman. Pasaray sa bali ti ilako na nunaduma. No saan na puto? Banana kyo. Kan daduma pa apang merienda. Nasaririt ka di, idi iso ti agad-adal. Ha? Ay, una. At dapay award na idi nagturpos iti senior high. Sayang lang, tawan kwarta busbusen na nga agkolehyo. No adda mang sponsor iti panagadal na. Kaya't na nga tanga ituloy iti panagadal na. Ay, lakit di Hangam, Asino pa'y ita, ti adda na saya at ti panagpampanunot na, amang sponsor, iti panagadal na. Ay, panagbabayad man nga tan. Iso anak kaaawid ka, anak ko. Ada ka di pagbayad ko, nanang? Amangan no awan manan. Inla ko ni tatang mo, jay dua akalding na. Iso na ti pagbayad mo. Ay, nagsaya atin, nanang. Kunak noing kayo pa'y la agrimedyo. Napaninla ko ni tatang mo ti dua nga anak ti kalding na. Ay, baglakit din tadadakkel ti anak dagiti kalding. Ni insan, Cherry. Aglaklako ka di pa'y laang iti agduduma apang merienda, nanang. Muwan ti samot ka adwan agumatang kenkwan kat dagiti trabahador iti maararamid anak kalapas dag. Amang ano Armanda, kat makiasawa di na oras. Ay, no trabahador matlang iti construction. Ay, anyan to nga iti klasit panagbiag na. Ay, agregregat tulatan na. No siya, jak kayo ti agpalpalalaan nga agaram kanyak. Day tati unay ko ken ka anak ko. Kita met ti pangisagsag makam iti bagay. Si kamot insan, nagawid ka man gaya man. Anya ngay manan day tayong susuon mo? Kas kalabak-bakatan akanayon anak kay susuon iti bigao. Insan, awan mat dakas na ti trabaho. Amang ano adagaram ken ka, construction worker. Makiasawa ka din? Awan pa'y planok ang makiasawa, insan. Nga ta? Amang ano ada construction worker, anapingat nga agar-aram kan ka? Awan mat Innakla-aglakla ko ijay. Adamat kitikan ka dahi ta? Ngam no siyak. Jak tutupan, tikas kadakwada. Insan, saan mo kumaatagibasitan tipada a tao? Gapulang iti makitkitam akasasaad, wano trabaho na. Tinapatag, awan dakas ngar aramidan na. Naisakit mo pa, dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag.
Seryoso ka mo't bro? Mabalin ka di ama-amuan no niya tagtartaray di ta utek mo? Bro, ada planok amang tulong ka ni Cherry. Ngam kasano? Anya klase ti tulong? Di mo ko na atulungam ama panagla ko iti kan kanan. Sigawat. Alangan ngayon nakmo taglako. Anya nga rod nga kung na matulungam, Kaya't ko tagi-sponsor para iti panagadal na. Ngam, sikat yag pamarang amang paadal ken ko na. anya, kayat mo apagadalan? Kat, anyan tumat ti supapak na. Ada amok amayat amang tulong iti kapidwam na agadal. Ngam, iti may sa kondisyon pare. Mang tulong. Anya ko madayta kondisyon. Kabayatan ti panagadal na. Saan ang maki-boyfriend? Ha? Sino ko madayta amang tulong? Tadapay kondisyon na. Tapno sigurado ang makaadal. Amang ano inton madamang agad-adal kat maki-boyfriend. Di sayang. Saan ko amasong batan dayta, bro? Padasak nga ibaga dayta kan kwa na. Sige. Mapan kanto iti balayda. Kat ibagam ti imbagakin ka. At ngamin amok at umultulong ka dagiti awan pagadal na. Akayat dati makaadal. Nay, itaman pa'y anak kaumay ka dito'y balay, James. At ngamin imbaga ti katrabahwak, ante. Anya ti imbaga na. Taumay mo pa'y ibaga dito'y balay. At da kanumayat amang sponsor iti panagadal ni Cherry. Iti may sa kondisyon, ante. Asinaw, kan anya day ta kondisyon. Kabayatan kanong agad-adal, saan kano ang makirelasyon iti asino man. Amo pa'y ngay day ta. Amangan no adan to supapak na day ta. Dayta ti saan kong amo, ante. Imbaga dalaan ngamin kanyak. Mas naawak man iti imbaga ti kapidwam ani James. Apay ka dinanang. Anya ti imbaga na kada kayo. Kan, nagkitaan niyo ka ni James? Imay dito'y balay, idi awan ka. Imbaga na, nga da ka numayat amang sponsor iti panagadal mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Asino nga'y dayta, nanang? Katrabahuan ka no ni James. Day tamat ti kunana itay. No katrabahuan na? Kasano ko maamatulungan na? Katrabahador matlaang. Kaya't asawan dayta. Pada tayo matlaang amarikrigat. Saan ajay trabahador a mismo? Am-am muna ka no. Anyat ko na ni Cherry, bro. Kumanugot ka di. Awan ni Cherry, di na panak di balayda, bro. Ti inana ti nakasaok. Kat, imbagam iti inana ti imbagak. Un bro, agdwa-dwada. Amang anuan niya kano ti supapak ti amin. Di na ka di kaya ta makaadal ti anak na. Kayat damat. Di da kayat ti mga ramat iti sabali a tao. Kasta ka di. Sayang nga rod no kasta. Makaadal ko ma. Tapno saan nga aglaklako iti kankanan nga agnanayon. Apay adi ka nagpatulong iti ibagbaga matao. Tapno nakaadal ka. Ket saan ka kumaakas kanyak a construction worker laan. Nabiit pa'y anam-amok niya itawa ama nagtulong. Sa may sa, nataingan ako. Mabain ako nga agadal pa. Seryoso ka kadi iti ibagbagam apa ng tulong mo kini Cherry? Well bro, adasim kan nga asik kan ko na. Ta may sa abalasang ket kayat na tikas di klase ti pagsapulan. Bro, di mo kadi amo ati ayat ket mangrugi iti asi. Adan samot na magbaliw di tatimang ka na pusom. Adayamat natang ka na puso. Iti ngamin kalabas. Kaguram dagiti babae. Gapot ako nam nga agpapadadaan ang loko kan ka. No adda umasidagkan ka. Daras mo ti pumanaw. Nagiti empleyadok dagijay. Darasan dati umasidag kanyak no dandanin pandangan wenno panagmimerienda. Dahil jay lang tinapatag kadakwada. Jay mailibrik kadakwada. Inton kuan, madamag ko nga dagayam sa bali akadaitdan. Sikamot gayam, kasim sin Imelda. Yam amukan ka ti katrabaho ki construction site. Isun Edward. May samat at trabahador, ay pagtrabahuan?
Madlaw unay ama inaran kayo akanayon. Takas la naksep ti kudilyo. Ha? Si Kamot. Agpapada tayo laeng. Uray si Kamot. Saan Kamot anapo daw? Iding tutagigyan kay Jay Syudad. Imbagla kanyak. Taada ambisyon ko iti biyag. Iso nga agad adalag. Ngamda kayo ngay. Ah, Kas tayo latan iti agnanayon. Unay daytan, insan. Nangag ko ti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Ta isakit mo dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Dita kayo manlangan. anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti pan nakakita ni Edward kan ni Cherry. Simken ti asina, kat kayat na atulungan nga agadal ti balasan. Ngam di na kayat nga ipakaammo nga iso ti mga sponsor. Impaidanon na kan ni James ti panggap na, ngam nagdwadwa ti ina ni Cherry. Iti may sangal daw ang nagsasabat da James, Edward, kan Emelda iti dalan. At danangag ni Cherry ang nagsasaritaan dagiti talo. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Imbag kanya, tada ambisyon ko iti biyag. Iso nga agad adalak. Unay daytan, insan. Nangag ko ti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Ta isakit mo dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Dita kayo manlaangan. Pasensya amon ti kasinsin ko. Mailawan na ti agsaw iti makapasakit no dadduma. Nasingpot kayo mat ka ni James. Apay may dumat ti ugali na kada kayo adwa. Nailawan nala siguro ti imbagana. Pasensya amon. Nakulaapan la siguro ti panunot na. Hintayo man ka na James di balay da Cherry. Talo ko yan tanga agadal. Ibagata si kati mga sponsor. Talaga ka di anakayawan na ka ni Cherry? Ad-adda pimingat ti gagar ko amang tulong ken ko na. Gapo iti ugali ti kasinsin na ani Imelda. Apay, kanya ti ugali ti kasinsin na ako nam. Nadlaw ko. Aga po ta agad adal iti syudad. Kat di naman tan ipirpirit da James kan Cherry. Oo, sige. Gaputa makita ka sa balin ti panakilangan mo kadagiti babae. Saan ka apayan? Padasan ta kasarita no kayat nati singasing mo. Kaduan na ta ni James. Ngam sikat ni makisarita kadakwada nga gina. Nakaumay kami dito balayo. Tada ko maisingasing mi kada kayo, nana. Anya ka diday jay engineer. Ibagayo laang no anya tigagarayaw. Adda nga minamamok ama nagtulong kadagiti nasait nga ubing. Diyo ka di kayat apagtuluyan ti anak yo iti koleyo. Ay, kayat mi engineer. Agam, kasanungay ti pagyaran na ijay syudad. Saan ko amaawatan? No anya dagiti itulong ti kunayo at tumulong, sir. Adda ti mabalin namang sponsor. Adamat universidad ijay syudad nga sidag iti dormitoryo dagiti babae. Mabalin na tagyan ni Jay. Kat no interesado lakit di nga agadal ti anak yo, maituloy na ti agadal. Ay, ni Charity ka sa uyo, sir. Ngam, awan mo ti mabalin ko no kasapulan na ti kwarta, sir. Awan ti problema anyo iti daytanana. Makaammo kami iti amin akasapulan na. Pudno ka di dayta, sir. Wen, kitilaan kidawin mi. Agadal anaimbag iti kasta kat makaturpos. Liklikan na pa'y ti makiinnaram.
Mayat ka kaday, iti ising-singasing da. Agpayso nga ta, nanang. No ka aglakaw, padasam adamagan ka ni Engineer Arthur. Agpaysumot siguro, ti bagbagana. Sige, padasak man, nanang. Kasla ngamin agdwa-dwaak. Kasla na singpet-met na dyan nga inhenyero. Inala na pa'y nga ro, dagiti tattao dito'y nga awan trabaho na, takayat na kano ti makatulong. Sa bagay matkit di Nasingpet, kunamot ni Kapidwa, James. Anya nga ron ita ti pangedeng mo. Mayat ka kade, iti ising-singasing da. Engineer, naimbag abigat yo. Kaya't kuman ti agdamag maipapan iti ibagbagayo ka no? Amang sponsor iti panagadal ko. Umanugot ka kadi madlaan? Sir, anya ka di dagiti kasapulan? Tinasayaan, kita iti online dagiti requirements. Dagiti masapol mong i-submit noag-enroll ka. In search ko matkit din, sir. Mabalin ko ti mangala kadagiti requirements iti nagturpo sa kapagadalan. Nasayaat. Dandanin ti pa nag-enroll. Tinasayaat, ibagam ka da James ken Edward, takaduan da ka amapan ag-enroll. Amo ka din ni Edward, sir? Wen, amo na ti araramidan na. Itad ko kini Edward ti pagbayad yo, no ag-enroll ka. Katimbagayo ka no at dormitoryo ang pagyanak ngay, sir. Binilin ko ni Edward, isunti makaammo kada kayo, numapan kayo ijay syudad. Hello. Oh, umay kami dita. Anda kadwa ka babae ka lalaki. Di dak awagan iti sir, no boss, ha? Awagan daklatan itinagan ko. Mawatan nyo? Saan nyo nga ipadlaw as saktibusyo? Oh, nawatan nyo? Sige nga ron. Laglagi pa nyo tibilin ko. Bye. Agdiretso tayo ti balay ti sigod nga among ko. Ijay tayo pa amapan, sakbay amapan tayo ijay universidad. Nagigyan ka dito syudad, Edward? Nabayag ang nagjanitora kiti dakkel balay. Pimanaw lang amin ti among ko, tanapan ijay abroad. Sino nga ti adda iti dakkel abalay ako nam? Ti katulong akabagyak. Iso ti adda iti dakkel balay. Imbagak pa'y kindi nga ilakam na tayo. Ta ijay tayo amangan. Saan nga taan nakababain? Saan? Takabagyak nga ron. Makidagos tayo laang met. Ayan mat nga ni engineer. Ado ti pakakumikuman na ijay no adda dito syudad. Umuna pa'y nga umiliw iti pamilya na. Dito iti kun ko nakapakidagusan tayo. Wow! Nagdakkelan abalay? Bak nang talaga ti amom, Edward. Adda anak na amay sa abaro. No ngay arman na ka, di swerten. Saan na ka maikari iti kasta a tao? Ti kayat ko, padak amarigrigat. Tamasiguradok adinak isukat. Adda ka din marigrigat nga agararam ken ka. Adda, ngam awan pa iti panunot ko ti makirelasyon. Agadalak pa nga umuna. Sa anak mat ama ibusan iti lalaki, taado dita alalaki. Ikagumaam nga ro ti makaturpos. Madamdama, mapantayo ti universidad, tag-enroll kan. Sapay la kuma, tayo ti masakbayan, kat may karya aktumot amang yun no iti ayat ko ken ka. Da kayo man di masabat ko, auntie. Napan ka di man naglako ni Cherry, Jamar Aramid apasdek? Saan balasang ko? Kinadwaan ni James kanti inhenyero. Tamapan ka no ag-enroll. Ag-enroll, auntie? Sa dino a vocational school? Ay, saan a vocational school, balasang ko? Ijay ka no ayan ti Trisim nga universidad. Anya? Kat no nangina ijay a pagadalan? Pangalaan nyo nga iti pagbayad yo. Ay, di ka no engineer ti mag-sponsor. Isukan o ti makaamaw. Anya? Agbalin
kadiitan akabit ti anak mo? Ay, saan adakas ti anak ko? Kanasing patmat ni engineer. Day, payakas ka tilangam asimang pag. Kas kala nakakita iti alalya. Kasladyak mamati, anapan ka no nag-enroll ni Cherry. Ejay pa'y nangina nga universidad. Pagyanan na kumangay iti syudad. Iti ka no dormitoryo, nanang. Pagadalan ka no ti inhinyero. Ay, anya ngay nga tati supapak ti panang paadal da. Adan sakat milagro ama pasamak. Day tamat ti atap ko, nanang. Ay, ada ka din da manang mo, Cherry. Adadan, auntie. Kadwa na matlaang da Manong James kan Manong Edward. Da, ada pa'y jay ganggan na at trabahador. Da, apay akadwada. Isu ka no ti imbaw ni engineer anang kuyog kada Manong James kan Manang, auntie. Saan da akadwa jay inhinyero? Saan ka de nga iso ti sponsor ni manang mo? Ado ka no ti pakakumikuman na. Isu nga imbaw na da Manong James kan Manong Edward, amang kadwa kan ni Manang. Imbaon na ida. Okay, naka-enroll ka din ni Cherry. Uwan ka no, auntie. Mapanto ang eskwela, numanglukat ti klase. Pudno ka naun, anak ka-enroll ni Cherry. Kuna ni Lilay. Imo na ka nag-eskwela iti makatawan. Iji trisem ti pagadalan na. Agidan kaminton nga agtorpos. Ay, day tangarod ka. Tidakas, naka-enrollan. Idinto tasi ka, kat saan pa eh. Tawan pa na i-remedyo kapag enroll mo. Umapalaksa. Agidan kamikit din nga agtorpos. Kasanon, katjak pa'y mat naka-enroll. Ay, urayan tamala ko ni tatang mo manan ti kalding na. Ti mapaglakwan na. Isaw, ti aramatam. In kayo man kit di ka sa umat ni inhinyero. Ta-sponsoran naman ti panagadal ko, nanang. Imbay kayo mat dito construction site, nana. Anya ka di ti masapol yo? Ti inhinyero, ti masapol ko. Saan nakasken ka, ti kasapulak? Ayan ti inhinyero. Amang ano dapat iji kampo, nana. Mapan kayo lata ijayan. Apay nuing kaya ban, takasaok. Ay, ayan ni James. Awan pa ni James ta nasapa pa'y nana. O sige, tenak ayaban ni boss. Kartingam, taad da importante nga ibagakken kwa na. Adamat bakit namang sapsapol kan ka, bro? Ikit samat ni Cherry day jay. Anya ko mati masapol ti ikit ni Cherry kanyak. Day tati saan ko nga mo, bro. Inkay jayan na, tap na maamuam. Brokon ko nam, inton mangig na katibakit. Ha? Ay, pun gayam. Nalipatak a boss gayam. Sige man langan. Anya nga tayo ti ibagana. Ay, naimbag abigat yo, engineer. Ay, nadamag ko nga minti inaramid yo iti kaanakak. Da kayo kano tinang sponsor iti panagadal na. Apay nana. Adda ka ti parikot? Ay, kwa kuma, engineer. Ay, numabalin ko mamat nga iraman yo at tulungan ti anak ko. Ay, agkurang kami ngamin iti aramatan. Damagak pa iti gayam ko nana, no anya ti makunana. Saan ko madesisyonan ngamin day takit? Ay, kasta ka day, sir. Ay, agpakpakaasiak nga iraman nyo kumati anak ko. Nakasauyo ka din ni boss, nana? Ay, wen, aglisi ka di tadalan ko. Awan ti masapol ko ken ka. Isog kaya makasya ti ugali ni Imelda. Taday malaan na. Anya ti itantanamitin mo, sika at trabahador. Ay, awan na na. O sige, panawan kayon. Ay, imbag man, tamabalin lat tamot aman, daran ni engineer dayta at trabahador na. Imanugot ka di ti inhinyero, itikid daw mo, nanang. Ay, kasauna kanupay matigayam na.
numayat. Ay, ang asino nga taday jay agayam na. Nagkasat ni Cherry. Tanakasarak iti mang tulong ken kwa na nga gadal. Ay, numaamukla ko maday ja atao. Ay, ikagumaak agayaman. Oray siyak nanang. Maamamok tumatlaang no asino day tatao. Ay, inkanto kasarita ti inhinyero. Dabaga no asino day ja atao. Tapno mapanta makisarita kan kuwa na amismo. Anya ka rin timbagat-ibagat ka, bro. Ti amuda, kat siyak tinang sponsor iti panagadal ni Cherry. Mayat timbagam nagpamarangak ana panglaw. Tapno makitak tinasayaat kanya katatao. Adda ka din nakitam anasayaat, kan saan? Nasaya at unay dagiti agina at Cherry kan nanalo siya. Kastamat ni James. Nasingpot da kanyak. Kahit, tingay bakit nga imaytay? Nababa ti pagkitkitaan da kanyak. Kasano no maamuan da abak ng kagayam? Nabakbak ng kangadayo ng iti siya. Ay, nakarubwat kamot anak ko. Papanam? Mapanak ijayan ti inhenyero nanang. Inakdamagan. No asino tibak ng anang sponsor ken ni Cherry. Ala nga rod, anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot ni Cherry nga agadal. Nagkukuyog da kada Edward kan James ang nagpasyudad. Saan nga imbagan ni Edward abalay na ti dim magasanda. Idinaamuan dagiti agina Salome kan Imelda ti amin. Simkan ti apalda. Kat napanmat ni Imelda kan ni Engineer Arthur. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakarubwat kamot anak ko. Papanam? Mapanak ijayan tibak ng nga inhenyero nanang. Inakdamagan, no asino tibak ng anang sponsor ken ni Cherry. Ala nga rod anak ko. Ang ibaga na nga ta, no asino. Damagag man, no nakasarita yu ti kunan ni nanang amang tultulong kadagiti mayat nga agadal. Dadya ka di. Pasensya kan. Awan ka no ti slot para kan ka. Kasta ka di engineer? Di da ka di matulungan? Tapno makasaok jay tao? Kinagpaiso na. Amumot ni Edward tinasawa tao. Anya? Am-am mo ni Edward? Ada ka di mat-am mo day jay at trabahador laang engineer? Uray trabahador lang ako nam. Ado ti amam muna. Anya mat ngay ti am mo day jay? Trabahador laang ma? Nababa talaga ti panagkitkita kan kadagiti agina nga Imelda kan Salome, bro. Bayam lang ito, bro. Awan na sakit bakrang ko. Ti importante kat matulungak ni Cherry. Iso ti rumba nga tulungan. Tanapakumbaba kan nasingpat. Iso ti na magbaliw iti ugalik amang gugura karag iti babae. O anya, mamati ka niti imbaga ken ka idi? Amakasarak ka diti probinsya ti saan arupat kwarta. Agpaisot ako ng bro. Idi nagpamarangak ang may salang at trabahador mo. Dakkel tinaitulong na iti kinataok. Kahit, kasano nga rod bro? Kaanong nga ibaga kini Cherry ti kinapod no? Inton magunod kon ti puso na. Kinapod no na. Imparipirip kon ti ayat ko. Ngam imbagak nga intro. At joke lang.
Awan mo tanti may agla ko iti kankanan dito eh. Sapay mabisina kon. Wan nga rod, bro. Saan lang agila ko na ti kailiw ko? Nang nangro na jagla ko. Ha? Anya ti kayat mo asawon bro? Kailiw mo ni Cherry? Dahil tatipod no. Ang saan mo ko mang idandanon, ha? Nagparipiri paklaeng. Awan mat dakas na. Tabaro ka. Kan balasang mat ni Cherry. Wan matkat eh. Iparipirip kung tumanan numadanon ti tiyempo. Awan dakas na. Kunak manen, bro. Ay anak ko, kasano day to yan? Awan mo't ti maila ko ni tatang mo akaldeng. Tanaila ko aminan. Kasano nga roden ngay nanang? Diyak mat kayat ti agsardan. Mabayaganak nga agturpos. Saan ka di ako nada mabalin abas sit ti alaampay ayunits mo? Tapno basbasit mo't ti bayadam. Mabalin ngam sa anak nga agturpos, itilasod ti upat atawan. May tantan ti pa nagturpos ko. Ay kat ano sa mun Anya ngay nga road. Pilitem nga road no awan ti mabalain. Ay, naimimbag ti kasday. Ngam ti agsardang ka. Lumbaan ako ni Cherry nga agturpos nanang. Unay matan. Ay, anya nga ta ay ti kasayaatan nga aramidon. Ay, jak maaklaw nga abakan na ka jay kasinsin mo. Ay, ad-adda alumastog jay inana. Isong arod nanang. Inuy-uyaw ta, idi agisursur-sur, idi agkakanat alako na. Ita, sana parikot ti pagadal na, tadan mang tultulong kan kwa na. May kawak pa yun, iti kaawan ni manang mo. Uray siyang nanang. Awanin ti para lako. Da kayon ti aglako no adda ki ti pagadalan. Ay, anya ngay nga rod anak ko. Anusan ta, bareng makalong aw tayo no makaturpos ti kabsat mo. Wen nanang, inton makaturpos, siyak tumat ti agkolehiyo. Ay, bareng ikagumaam tumat ti agadal. Wen nanang, no addan tumat trabaho ni manang. Tulungan nak tumat siguro inton agkolehiyo Ay, nalabit anak ko. Saan mo't nga imot ni manang mo? Namnabag at tulungan na ka. Kaano nga tanga agawid ditoy? Imbaga na nga men, nga imbis nga agawid iti Domingo, agripaso. Kun, aramiden na ti papaaramid da ijay pagadalan. Ni manang Emelda, agawid ka no, tao may mangala iti allowance na. Kasapulan lakit din ni Cherry ti allowance na itaalawas, bro. Asino nga itimangtad iti allowance na, bro? Kaya't mo ka diti sumurot manan iji syudad? Tayin-tayin ti allowance na? Ha? Kaya't ko ano isurot na, bro? Agpasyarak manan ijay syudad. Total, awan trabaho tayo iti Domingo. Makilugan tamanan ka ni boss iti malam ti Sabado. Tapno maitenta ti allowance ni Cherry. Nagkasat ni Cherry anak am mo kada kayo. Tapagadalan niyo diya kasinsin ko, bro. Mamati ka kadi ang mapagasatan kinasingpet ken nadalos ti panagpuspuso na. Edward, maragsakanag. Tayo may dakbinisita dito'y dormitoryo. Kasi iti sigod, inbound na kamang to iti allowance mo. At dapay mat nabati itiinted mo iti napalabas. Imimutam samot ng tibagim. Apay adi mo pala nagasto. Dagiti lang importante mat tigat-gatangak. Saan mo kung mga imimutam tibagim? Amangan magsakit ka. Mangan kakit di ka dagiti na sustansya. Tapno saan ka nagsakit? Manganak mat. Sa anak namin agastador, Edward. Alam na tatuited ko kin ka. Idulin mo. Tanod na pagkasapulam. Alda na kasaganang osaram. Ay, agyaman hak. Kat, idanon mo tinapalaos a panagyaman ko iti mangmangted ka na kita. Makadanon na ito panagyaman mo, Cherry. Dahil tilaan ka diti kwarta ka mapanay dyan syudad? Ay, uray kayat ko anayunan. No awan mo't nga rod ti mainayon ko. Uray saan ko nga rod nga i-enroll namin ang subjects ko. Bawasak ti units ko ita. Anya ngay nga rod no di kasta. No day talaang ti remedyaw, tapno di ka agsardang. Ison at aramidam. Nanyamatan. Kano ak nga nagturpos no kastoy? Naimimbagla ang ti kasta, anak ko. Ang ti agsardang ka. Aganos ka, taawan mo't nga rod mabalin tayo.
Makapawan ganas no kastoy. Umuna lakit ding agturpos ni Cherry. Umadanin amalpas ti kontratak dito'y bro. Agtrabaho ka kadipay akas trabahador ko iti sumaruno a kontratak. Well, ngaminton mapasungbat ko ni Cherry. Mapanak to ni ti opisina ti negosyo. Kasano ang mapasungbat mo? Kat di mo pa'y matinaram. Imparipirip kumatan. Imbaga kinto nagturpos. Ibaga akong ti panagayat ko kinkwana. Apagiso, malpas tumatan da ito si maruno a proyektok dito'y. Sa di naman ang ti sumaron na proyekto. Iti kabangi-bang nga ili. Extension ka naman ang ti pagadalan. Umay kami mananaka ni James. Una, alaak ni James akas may sa atrabador ko. Nagagat ngamin kan nasingpan. Hello, nakaawag ka mo't manang. Imbaglakid din, tadatiin sagot kanyak ni Manong Edward a cellphone. Oray siya karod. Sinagutang nakmat. Nagsingpot at talaga jay gayam ni James at trabahador. Ngamaguray ka man. No sinagutan na ka. Kaawatan, nga ado ti kwarta na. Day tangarod matisimkan iti panunot ko. Inggatang namutan iti cellphone ti sweldo na. Armon na ka kumatap na agbalin amanong ko. Si Kamat. Angam inton aktor pusak kat arman na. Awan dakas na. Kaya't kumutay di aparakan ka manang. Uray may salang at trabahador ta nasingpat. Pudno day tako na ading ko. Talaga nasingpat ni Edward. Ala? Sapay la kumata armon na kanto, manang. Manupay atawan sa kanto aktor pause. Dua pa'y atawin nanang. Ita ko maatawan. Ngam nayaron sa. Gaputa saan ko anayenrol ti daduma. Ay, kasta ka de. Ningay nga ta, Cherry. Kaano nga tamot nga aktor pause? Sigurado nga agturpusan itatawin nang. Ah, kasta? Imo na ka nagadal. Ngam, unaan na ka nga aktor pause? Ay, nagmalasain. No apay mat ngamin. Asaan akayat dya inhinyero ti mang sponsor iti panagadal ko. Ay, di ko na akon. At dalakit di milagro ang mapaspasamak. Iso apagad adalan na dayjay akasinsin mo. Lakit di nanang. Tanwag pa iso ama nagtulong da. Apay nga ruad, adidak iraman na pagadalan. Oh, sikamat ti masabat ko. Papanam, saan mo't adito iti ayan ti pagadalan na pag-is-eskwelaam? Si kamot gayam, insan. Imay mi kinita kadagiti kakadwak ti pag-OJT-an mi apasdak. Ag-OJT kan? When insan? Ag-OJT kakadimat? When no, nalpas kan? Ah, ay, imbagada ka din ti pag-OJT-an nyo? Imbaga ni sir, akumpurmi kano kadagiti dua apakitulagan na. No asino kadakwada ti pag-OJT-an mi. Kasta ka di? O sige, adapay pa na. Day, apay analiday ka asim magbat. Idi magmagnak iti downtown. Nakitak ni Cherry. Akadwa na dagiti kaadalan na. Napanda ka nung kinita ti pag-OJT anda. Anya ayaday ta OJT. On-job training, nanang. Agsursuro da nga agtrabaho iti opisina. Naapay, kasapulan ayaday ta. Wan nanang. Sakbay nga agturpos ti maysa a tao. Masapul nga agdalan pa iti kasta. Ag-OJT, tapno amunan to ti aramidan na no agtrabaho. Ay, kasta ka day. Katsi ka, kaano mo't ngay nga ag-OJT ka? Sakbay nga agturpusak, nanang. Dua pa'y matatawan, sakbay nga agturpusak. Iso asaan pa'y amabalin nga ag-OJT, ah? Asino ka diti kinasarita mi ti cellphone mo? Takas la mariribukan ka, bro. Ha? Ay, kuwalang na dyan. Payabanda ka no, pare ti may sa transaksyon. Transaksyon? Anya day jay, bro? Jay, nagyan na kiti abalay. Da pa kasapulan da kanyak. Mapan ka di jay, bro. Tiyak nga rin mo. Ngam kasapulan da ka no unay. Masapol nga agpakada akpay ka ni boss. Agsubli ka kadipay akas trabahador. Nalapit.
Dependento, no niya ti mapagsasaritaan mi iji papanak. Sika mo ti masabat ko, Manang Imelda. Imbag man ta nakaawit ka. Ni Manang, kat ado ka no ti aramida na Diyos kulanda. Iso ang mamaminsan ti panagawid na. Kun-kuna na lang, nga ado ti aramidan na. Pambar na lang, tapno saan ang makaawid. Saan matakas dyan ni Manang ko Amom aya, kat di mo matbambantayan. Ay, jak mamati nga agpampamparlaang ni Manang ko, Manang Imelda. Apa yung matartaranta ka, bro? Anda ka di parikot? Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Kahit? Anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-ojay ti dagiti interns ijay pasdag ti negosyo. Jay profesor ti pakadalan da cherry. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti napalabas, madanagan da Salomekan Imelda. Tamarigatan da iti busbusan da para iti panagadal ni Imelda. Idinaamuan da ti dandanin panagturpos ni Cherry. Simken manen ti apal da. Kabayatan na, matartaranta ni Edward. Tainyawag da kenkwana nga addaag OG ti iti pasdak ti negosyo na. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Inawagan nak ti katalag ko iti opisina ti negosyo. Imawag ka no ti gayem ko a profesor. Anya ti masapol kan ka ti profesor? Pagsaritaan mi kano ti may papaniti panag-ojay ti dagiti interns ijay pasdag ti negosyo. Jay profesor iti pagadalan da cherry. Maamuan sakit din ti palimad mo bro. Saan kumapay? Aprobak ti kayo ti profesor ang mapasamak. Ngam sa anak latapay nga agparang akas akin kukwa. Dakkel talaga ti maaramidan ni Ayat. Inanusam ti nagbalin at trabahador. Tapno laeng mapanagnikam no saan arupat kwarta ti balasang. Aduda nga binanang loko kanyak. Napanagnikak at sila ang kwartak ti kinayat da kanyak. Boss, apay nga awan ni Edward? Adda ka din ang ibaunan nyo kenkwana? Adala na pan na inasikaso iya syudad. Inikakiti bakasyon na. Mabait lang matijay. Kasta ka day, boss. Mabalin ka ding agpakada, Ahmad. Tadagagara ki syudad. Itala ang agpakada ka. O sige, palubusan ka. Amangan no anya tigagara mi syudad. Babae ka di? Saan mat, boss? Adala kayat ko agatangan. Kahit agbayag ka di jay? Saan mat siguro, boss? Agsubliak mat lang numalam. Umintraak mat lang intun bigat. Dito iti kalsadang agturong ijay dormitoryo da insan Cherry. Mapanak sa ijay Asilig mat lang. Saan ako nga tricycle? Kaslan ni Edward yagman maneho iti dayta ako, che. Naka-sunglasses. Nakakurbata man. Imposible an Edward day, jay. Kaing-ingas nala siguro. Ay, naawan nala sunglasses na. Kan saan ang nakakurbata. Ibagak an Edward day, jay. Agkakaingas da talaga. Dakkel, kan nangisit ti Maris ti sunglasses na. Iswasan amadlaw. Imposible nga iso dayjay. Mapanakit din. Kumusta ka matan, Kapit Cherry? Nasaya ang taklat na. Agmay may sa kakading may dito syudad. Imuna ni Edward taimbaon ni boss. Adda sa imparamid na. Kasta ka di?
kunak no kadwam. Kailiw mo, saan ka di? Ang itay magmagnaak nga agturong ditoy. At dalin mabas ako, tse. Talagamat nga ado ti aglabas akot che ditoy, ta syudad kat nga rod. Ibagak ko maan ni Edward di agman maneho. Naka-sunglasses ngamin, kan nakakurbata. Disintilaunay ti tsura na. Amangan no agparpar mata kalaeng, kapid. Ha? Kasano ko mga agmaneho ni Edward? Kan nakunampay, adisente, kan nakakurbata? Nilakit ni James niya nakita ka magmag na itigit ni kalsada. Kimita kanyak. Sapay ko matadinak na bigbig. Imbaglakit din ta saan ko nga inikat ti sunglasses ko. Hindi mo na gakit ti kutsek. Maduktalan dagat ko man ti palimot ko. Sana rumbang ang amwanda. Aging gajak mapasungbat ni Cherry. Kaya't ko apaniknikan. No ayatin naklata kas marigrigat. Saan kat at ikinabaknang ko. Ada lalaki nga agman-maneho iti kotse. Akas lajay trabahador ni Inhenyero Arthur. Imposible. Pangalaan na kumangay iti sunglasses kan korbata na. Ngam, kaing ingas na. Ngam, imposible nga iso. Boss, at daman damagak? Amo ka din Edward ti agmaneho? Ne, apa yan na damag mo dayta? At da ngamin nakita ka kaing-ingas launay na Edward. Hangam naka-sunglasses, kan nakakurbata ngamin. Iswasaan na kasigurado. Dayta ti saan ko nga mo. Dinamag mo ko ma, nun Edward. Pinataray na ngamin ng tikotse, boss. Talaga kasaritak ko ma, no di na pinataray. Kasta ka di? Ado mati agkakaingas. Saan ka di? Wun matkid di boss. No amo na ti agmaneho, atapag nga iso. Amom ka di nagdamag ni James. No amom ka no ti agmaneho. Nakita na ka. Ngam naka-sunglasses ka no. Kan nakakurbata ka. Isong agdo-ado ha. Kunakon kat na nakita nak. Isa pinataray ko tilugan. Idin makita kiti igit ti kalsada. Imbaglakid din atakas ti suot mo. Huh, nabuking ka kuman. Saan pa ya panawan na maamuan dati kinasasinok? Dandanikan bro. Hon gayam. Imanugot ka kadi nga pasdek mo ti pag-odyetian da Jerry. Kanda kiti kaadalan na. Well, nang tedak iti instruction. No anya department amaya sign ni Cherry. Tapno makasursuro. Talaga nga da planom para kan ko na bro. Binilin ko ti assistant ko. Nga obserbaran kan isuro na. Tapno makasuro ka iti trabaho iti opisina. Dandanin malpas ti OJT ni Manang mo. Agturpuston. Adan tumanang ko a profesional. Huwag garon anak ko. Maragsakan ak launay. Masapul a pagyamanan tayo, tinang tulong kan kwa na. Uwan nang, di na binaybayan ni Manang anagadal. Intid na amin ang masapol ni Manang. Uray ni Edward, kanayon nga iso ti ibaunda mapanbangtad iti allowance ni Manang Mao. Iso ti may nga imbitaran tayo inton ag-blowout ni Manang, Nanang. Wen anak ko, nasingpet mat dayjay kabarbaro agayim ni James. Kanayon ka nung insultuan, daan ti Salome kan Manang Imelda. No makitak dayjay nga Edward, idawatak ida iti dispensar takababaeng. Umadani kaya man nga agturpos ni Cherry. No, adala ko mamaramida, tapno saan pa'y ngagturpos. Mabainak ngamin, tay mo na ak anagadal, ngam maudi ak ngagturpos. No, apay mo't anagbiit. Tatalula ang atawan kat agturpusan. Diyay ngamin nagadalan na, ket tri-semester. Kan ada pinagbayad na. Saan anay tantan ti panagadal na? Sana kas kanyak. Anak ko. Ininot mo nga men. Tawan kat nga rudbus-busam a kwarta.
Iso ama sursurunak. Ay, nakapapal. Itaman pa nga kita tabalasang kaw. Dandani ka kadimatan agturpaos. Ni, kas kalamangin insulto, anti? Nay, apay ka di balasang kaw. Dakas ka day, ti dinamag kaw. Tapay amasuron ka. Kunayo tadamang tultulong ka ni Cherry. Iso anabit analpas. Siyak ngay, awan pa'y mayat nga agpautang dita. Ay, kasta ka day balasang kaw. Ay, pasensya ka, antasan ko nga amaw. Kunak nga may no agturpos ka matan. Madanto saan kayong agapurado? Umuna lang ti anak yung, tadakat garod mang baybayad, iti babayadan na iti pagadalan. Ay, ulit ti dumawat iti dispensar. Saan ko nga inggagara? Masurunak ka ni Auntie Lucia? Damdamagan nakit din? No kaano ak nga graduar? Ay agpalastog manen aday ja babae. Gapo ka day, tadandanin agturpos ti anak na. Imbagak nga rod, aga po damang baybayad iti babayadan na. Kan, awan mayat nga agpautang kada tayo. Ay husto ti imbagam. Kahit anya nga iti insongbat na kan ka. Dimawat iti dispensar nang. Rumbeng laeng. No siyak ti kinasauna. Amangan no nakangganyak iti saan amalamlamot ti aso. Ay na, imbagman ta nakaawid ka balasang kao. Nabayag adi ka nagaw-awid dito'y balay. Nalpasan ti OJT mi, nanang. Agturpusa kon inton umay alawas. Ay na, agturpos ka matlaangan anak ko. Yaman pa iti apaw ta graduar kan. Nanang, damagan tayon to kada James kan Edward ti tao anang sponsor kanyak. Taagyaman tayon to kan kuana. Ha? Kunak man no ni engineer. Saan ka numat, nanang? Am mo kanulaang ni engineer. Ah, ti amok kat inhenyero? Saan ka numat gayam? Kasta ti imbaga ni engineer. Idi nagsabat kami na minsan ijay syudad. Nanang, siya kun ti mapan mangilako kadagiti naluto asuman. Saan ka amabaen ama panaglakaw? May sakan ton adi-adal. Saan mat adakas ti aglako? Tapno ibain ko kuma, nanang. Kunak no kasla ka ken kasinsin mo nga Imelda. Nga ikabain na ti aglakaw. Dilawin na ti panaglaklakom iday. Nababa ngamin ti panagkit-kita na iti agisur-sursur nga aglako, nanang. Wen, anak ko. Saan arumbeng nga ibain ti nababa at trabaho? Pudno day tananang. Ti agarahamit iti dakas, ti rumbeng nga ibain. Pudno day ta, anak ko. Nadalos a pagsapulan ti aglako. Saan mo't anian ti tinakasusoon iti bigaong agturong ditoy? Pudno ka ni ti makitkitak. Ni Cherry, saan ka di? Wen, bro. Isulakit di dayjay. Addan ditoy ni Cherry? Inaksabtan. Ha? Siyak ti mangawit itilako na. Apay pay lang asabtem. Makadanon tumat laang ditoy. Amangan no nadagsan tilako na. Saan anadagsen? Orayam kit di ditoy. Sige, tamapan ko sabtan. Tanapanan. Ay, di nan inuray ang makadanon ditoy. Edward, ape asim mabat ka pailaang. Umayak ijayan niyo. Nagawid kamot kaya man. Sinabat ka. Taamangan no nadagsan tilakom. Abitag. Saan anadagsan? Apay, ammon ti agsusuon? Tapno sublatam ako nam? Ha? Tapayag ah. Saan mo tamasapol nga isusuon ti bigao? Mabalin la tamat at tapayaan? Sige, mapantan iti ayan dagiti kakaduam at trabahador. Tapno gumatang damhat. Kumusta gayam ti OJT? Nalpas ka din? Edward. Graduation min inton umay alawas. Itapay lang. Kablaawan kan. Ay na, sikat ti kaunaan anang kablao kanyak. Idinto ta saan pa'y anadanon ti graduation. Kasta ka di? Umay kami ka ni James Ijibalayo inton malam. Apaman na malpas ti trabaho mi. Da kayo mait babaraos. Ay, agtugaw kayo tayabak ni Cherry.
Ay, Cherry! Adda James kan Edward! Umay ka dito! Umayan, nanang. Idalimanag ko lang dagiti usarenta nga agluto manan inton bigat. Ay, urayan nyo basit, babaraws. Umayan ni Cherry. Nangalaki ti pagpalamiis tayo. Buko juice, ken adamot tan suman. Nagimasan kapid. Ay na, kanayon kumakastoy. Saan ka kuman nagtaktak pa, Cherry? Day talang mati maipay ko kada kayo. Basit lang nga ba nagdayta? Saan na ba si tabanag na ita? Kwa? Ada kumakayat ko ngayon. Baga kada kayo, Nana, Cherry. Ay, anya ka di day tabarok. Ibagam lang. Tangay dandanin agturpos ni Cherry. Kidawak ko ma. Naituloy ko ti formal pa ng kidaw iti ima ni Cherry, Nana. Aha. Ay, daamin kan kaakarbangan, barok. Ni Cherry ti kasarita may papan iti dayta. Sige, panawan kayo pay. Ada ka dimat lang namnamak. Iti naibagakin ka di, Cherry. Edward, nasingpat kan nagagat ka. Saan ka narigat nga ayatan? Ikanak lang iti sumagmamanupay agundaway nga agpanunot. Kan amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko ma. Tayo ti kabita na panawan. Yit nagmun ti pangadeng mo, Cherry. Inton graduation ko, ang mga dangag, Edward. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seriya tayo ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nasingpat kan nagagat ka, Edward. Saan ka narigat nga ayatan? Ikanak lang iti sumagmamano agundaway nga agpanunot. Amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko ma, tayo ti kabita na panawan. Yit nagmun ti pangadeng mo, Cherry. Inton graduation ko ang mga dangag, Edward. Marigrigat aklaeng. Kat sapay ko ma. Ta di nakpaayan gapo iti kinamaringrigat ko. Saan ati kasasaad iti biyag ti may sa atao tikit kitaak? Ta saan akas ta ti panirigak iti biyag? Agyamanak no kasta. Umadanin ti graduation ni Cherry. Mapan ka di syudad? Wan bro. Ibagak ka ni James. Ta kuyugan na ti inakan kabsat ni Cherry. Kuyugan na ita ko nam, bro. Wan. Itulod na ida iji balay. Ta sana mabalin ang mapanda amin iji dormitoryo. Awan pagturugan da ijay. Kahit ibagam ka din abalay mo day jay. Saan pa eh? Imbagak abalay ti among ko, ididimagas kami. Dandani nga roden maibutaktak ti sikretom, bro. Anti, napan ka din ni Cherry J. Ciudad? Ay, wan, barok. Napandain sa gana ti aramaten na ijay ngagturpaws. Hintayumot nga roden ante. Makidagas tayo ijay balay ti among ni Edward. Awan nga ta ti among na ijay. Ang mga nodi na tayo palubusan, barok. Ha? Imbaga namat nga ijay ti papanan tayo, ante. Hintayo kid din, tapnosan tayo amaladaw. Ada nga ta ni Cherry ijay. Wano, ijay pa'y dormitoryo ti ayan na. Nakunamat na Edward asukunan na kanu ijay dormitoryo. Sakbay asumangpat tayo. Tapno may maysa ti pagrubuatan tayo, ante. Kasta ka day. Nagsingput-mut day tan agayambaw. Jay nga ta sponsor ni Cherry. Agparang nga tamay.
Adayo ka di pa iti terminal ti bus, iti pagdagusan tayo, abalay, manong? No dito'y ayan tayo, asidag tanarwam tayo amagna. Ang unoy jay, adayo kunada, taaglugan tayo pa iti tricycle. Intayo nga rodin, manong. Nasaysaya at numakalugan tayo adagos iti bus. Da kayo nga rod ti ururayag. Intayo nga rodan. Barang makita tayo mati sponsor ni Manang Cherry. Edward, imay ka mat dito dormitoryo. Umay ka dito, umunag ka. In text ni James, nakalugan karon dananang mo iti bus. Imbaga ko ni James, nga yung balay niya among ko ti pagturungan da. Umay ka ni Jay, ta ijay tayo nga grubuan. Itugot ko ijay balay ti amom, dagiti arwatak nga agturpos. Una, ta ijay tayo nga grubuan. Saan kanton nga umay pa ditoy? Sige nga Rod, Edward. Mabit lang, tainak pa'y alaan. O sige, ang mga nuunaan data dananang mo ang makadanon inyo balay ti among ko. At data manan dito balay ti amom. No at dada siguro. Amangan no di da palubusan dananang nga agyan ditoy. Apay kit dinasaan. Probinsya ti paggapuan da. Kat awan pagdagusan da dito syudad. Sapay saan daan naruam dito'y syudad. Ta syempre, ije probinsya at talaga ti paggigyanan da. Ore, probinsya na da. Kat nasaya mo ti galad da. Nasaya at ti ugali da. Mabayag pa'y nga tadananang. Awagak ni James. Tadamagak no dandanidan. Hello, Edward. Nakaawag ka man. Mabayag kayo ka di ba? Kasangsangpot mi dito'y terminal, bro. Mangalak lang iti tricycle pagluganan mi. Sige nga bro. At dan ni Cherry dito balay ni among ko. Saan kayon ato magaspay iti dormitoryo? Ang yaman kami unay kan ka, bro. Saan kami ang makasubalit kan ka? Pakaragsakag tira aramide, bro. Saan ba akasapulan ti subali? Sige nga rod, bro. Urayin da kami latan dita. Nangag mo mati saritaan mi. Naka-loudspeaker mat. Juan, Edward, kayat ko ang makita't sponsor ko. Saan ka di ang makaumay? Tsaka mo. Adagayam ibagak. Anay ti banag tinabayagan ngayon unloy kukin ka. Iriing ko manan nga ibaga Anya ka di dayjay. Imbagam nga itangal daw ti panangyat nagmo iti sungbat ti arongain kukin ka apanagayat. Dayjay ka di? Gapo iti kinasayaat mo kanyak. Mom, nabayagan nga damat panagayat ko kan ka. Anya, ulit naman timbagam. When tisongbat ko kan ka. I love you, Edward. Oh, agyaman ako na, Cherry. Kunak no mapaayakan ka. Si kalaunay ti maikari. Maikari? Anya ti kayat mo asawan? Si ti maikari dito'y nanumuunay a puso ken piyag ko. Ang pangaasim di mo pa'y kidkid dawan nga agkalay satan. Bayan, pagsaritaan tanto day ta. Da kamin, bro. Kadwak da ante, kan lili. Umunag kayo nanang. Si papanakilak amang ibaga, akaayan ayat ko ni Cherry. Kasta ka day? Ay, sapay ko ba? Tanaragsak kayo adwa. Tabukod yung matapanggandang day ta. Maragsakan na klaunay nanang. Ipapabalayo la tanto'y balay ko. Saan kayo magbabain? Balay ko ako namatan, bro. Ang mga numangag nakati amom. Awalan nyaman na bro. Paisaganak tilamisaan. Hamangan tayon. Inak tumulong. Saan na, Cherry? Agyan tayo pa dito, itada pagsasaritaan tayo. Makaamudan iji kusina. Ay, sino nga tati aday tirwar? Hinakman kitaan. Ha? Bro, kumusta? Da kayo ka din? Amumunti kaya't ko asawain. Wan bro,
Dakamin ka ni Cherry. Kahit, anya nga ro dita? Amudan? Ha? Saan pa? Anya ka di dayjay, engineer. Ah. Anya ka di tirumbang amaamuan, May. Kuha na. Di yung amin patyan amin nga ibagbagan ni Edward. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Si Muro talakuman, idi inawis na ta ni Auntie Lucia, nanang. Ay, saan ko akayat ang makita nga agmartsada iti panagturpos ni Cherry? Sa bagay. Inton siyak matagmarcha. Saan ko mat ida nga awisan? No ko manapanta. Makita ta ko ti panaggraduar na. Saan aya? Naunaan tamat ngamin tinagkadkad. Inyawis mat ni Cherry kanya. Ngam, imbaga nga da importante nga ramidag. Sana bale? Madanon tumat ti graduation mo, anak ko. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Ni Edward tinag-sponsor kin ni Cherry, nana. Sana janitor dito'y gayam ko. Iso ti akin balay dito'y. Yan may isa. Iso ti akin pasdak itinago JT-an ni Cherry. Anya? Apay nagtrabaho ka, akas laborer. Siyak ti akin nakamiti dahi tanana. Tinasayaat. Intayo kit di mangan. Mabisina kon. Sige, intayo na di kusina. Nakaisagana mo't siguro ti katulong. Grabe ka, Sir Edward. Apay nagtrabaho kay Jepasdag. Idinto tabos kagayam iti agduduma a negosyo. Di nag-awagan iti sir. Awagan na ka kasi ti sigod nga awag mo kanyak. Awan nagbaliw. Nakam ni Arthur dagin dyan na pasamak. Di tak pagdamdamagan ta ni mabisinak. Mga anak pa'y. Ay, mangantayo ko na kuma. Kasado ti pa nagsubalit mi kan kabarok. Si kagayam ti sponsor iti panagadal ni Cherry nga anak ko. Inaramid ko day jay. Tanakitak ngamin ti kinagagat ng aglako. Idinto tamay sa abalasang. Ay, anyan ang nagsaya at ti pa nagpuspusong barok. Madamdamalaeng, umulin iti entablado ni Cherry ang magawat iti diploma na. Ading, apay adi ka matagtagari? Manang, saan matgayam agagangay at trabahador ni Edward? Milyonaryo matgayam! Mas daawak nga rod iti imbaga ni engineer. Ti amok, gagangay laang akas kada tayo. Big time ka, manang. Agasam, nagdakkel to'y balay da. Ti CR, nagdakkel. Kaslamot ni di kwarto, tayo di balay tayo. Bilibak iti pa nagpamarang na, akas gagangay a tao. Diyak matukod a panunutan, no apay a nagpamarang at trabahador. Jack ninamnama, amag na kumlawdi ka matgayam. Apay adi may magbaga. Kablawan ka, my love. Thank you, my love. Sorpresak mat aday chay. Ang basit lang, day a sorpresak. Ang ti sorpresam kada kami. Grabe. Ay, nakablaawan ka anak ko. Kung naknugagangay ka laang agturpos, di mo imbagbaga amag na kumlaw di kagayam. Agyaman ak nanang. Isagot ko day tapang madayaw kada kayo. Ay na, sorpresa at impayo adwa. Kablawan ka, kapid. Agyaman ak kapid. Agyaman ak unay kada kayo amin. Baligi tayo dagitoy. Nagtitinulong tayo amin. Agyaman ak unay ken ka. My good impostor lover. Imbag ta good impostor, sana bad impostor. Apay nagpamarang ka. Kasasayaatan nga impostor. Simbang patmat dalo siya. Nakakutsida may. Tiyemot agnagan iti Edward at trabahador tinag-drive. Kotse siguro ni engineer, kat iso tinagmaneho. Amo gayam ti loko ti agmaneho. Win nga rod. Ay, apay anadagsan ti darak iti day dyan loko.
Uray siya nga rod, nanang. Nadagsan matidarak kan kwa na. Kuna ni James, adakal ka no tinaitultulong na ka ni Cherry. Nasingpat ka no Nasingpat la siguro, nadakayat na. Ang mga no agrayo ka ni Cherry. Nasyak, Jack man la kayat. Trabahador la, Umay kayo, tasimbang putan in-take out ni Edward Amakan. Umay kayo kanu ayaban, kung nadaan ti Lucia kan Cherry. Blowout? Pangalaan ko mamat ngay ni Edward. Milyonaryo mat gayam da jalo ko. Saan nakas kada tayo? Anya! Ay, ulitin man timbagam. Agpaiso ante. Milyonaryo ni Edward. Isugayam tinalimod anang sponsor iti panagadal ni Cherry. Anya ti trabaho na. Taapay ako ng amilyonaryo. Baknang anegosyante, ante. May kami. Umay kami agkid daw iti dispensar. Gapo iti made nga impakpakita mi kan ka iti kalabas. Edward. Ay, kunami ngamin no. Linipat kong dagijay, nana. Ti kasayatan ita, kat agkakapyatay amin. Kat maragsakanag, ta sinungbatan ako ni Cherry. Da kami, nana. Kasta ka day. Alda planok amang ibangon iti pwesto dananang iti syudad. Ti ila ko da, kat ti luto da iti probinsya. Ti agduduma, akan ka na? Juan, no kayat yo, umay kayo mat, ta sweldoan da kayo. Saan kayo mat nga gisorsor? Aglako kayo iti mismo a pwesto. Umanugot kayo kade iti plano ni Edward. Amang ibangon iti pwesto ti kankanan ijay syudad. Awan matdakas na, auntie. Da kayon to ti kadwa ni nanang, no kayat yo. Taagtrabaho akto iti opisina ni Edward. Mabalin ka day, balasan ko. Wen, auntie. Kunana, ati kano ipanagan na iti pwesto, kat merienda probinsyana. Ado ngamin ti mangayat iti merienda ti probinsya, tanaimas. Ay, awan, naimas ngagpaiso ti luto a merienda iti probinsya. Ay nabalasan ko. Nagasat ka kan ni Edward. Ditan papagayam tinaggibusan ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Yan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.